Príjemné popoludne vám prajem, vítajte na predzápasovej tlačovej konferencii FC Spartak Trnava, na ktorej vítam hlavného trénera Michala Gašparíka. Dobrý deň. Záhradskú kabínu Martina Bukatu. Dobrý deň. A prekladateľom bude Peter Mladenov. Ja vám hneď odovzdám slovo a nech sa páči, poprosím priestor pre vaše otázky. Michal, zachytil si po zmene trénera zmenu v hernom štýle Ludogorcu? Въпросът беше дали треньора на Търнава е променил нещо в играта, след като настъпи като треньор на Лудогорец господин Дерменджиев. Áno, preto ani nevychádzame z toho zápasu, čo sme tam hrali. Aj keď to rozostavenie nejak nezmenili, to je v podstate také isté. Ale povedal by som, že je tam taký skúsený tréner, trošku viac pragmatický tréner a asi myslím, že už na prvý pohľad pár vecí zmenil v tom mužstve, aj keď tá zostava môže byť plus minus podobná, možno na nejaké 2-3 pozície bude pravdepodobne taká podobná ako v tom prvom zápase, ale sú vidieť rozdiely nejaké v nejakej aj ofenzívnej časti, aj v defenzívnej, aj pri štandardných situáciách. Tam sú vidieť nejaké tie zmeny. Отговорът да, вижда някаква промяна, въпреки че тя не е много голяма. Затова не може да сравни, че матчът ще бъде подобен като този, който Спартак Търнава игра в Лудогорец. В схемата, в строежа на отбора не вижда някаква голяма промяна, някакви слаби размествания там има. Въпросът е, че господин Дерменджиев е опитен тренер, прагматик, така че може би очакват, че ще бъде в същия състав, защото няма някакви промени в отбора. И се надяват на един добър матч. Pýtal by som sa na zdravotný stav v týme. Niečo sa zlepšilo alebo zhoršilo počas predošlých dní? Въпросът е има ли някакви тежки ранени в нашия отбор на Спартак Търнава? Дали всички са готови за днешния матч? Zdravotný stav je výborný. Máme k dispozícii takmer všetkých hráčov. Už aj dlhšie niektorí trénujú, čo boli pozranení, ako napríklad Ďuričín, Bernát, Mikovič, Gorosito, takže už môžeme sa rátať aj s týmito chalanmi do zápasov, takže je to veľký plus. Sú zdraví, nálada je dobrá, darí sa nám v poslednom období, takže чакаме добри zápas. Всички играчи са в отлично състояние, дори тези, които имаха някакви травми, вече са здрави. Днеска могат да се включат спокойно в дружеството, в играта, към отбора, така че треньорът е спокоен и вярва, че днеска матчът ще бъде много добър и ползотворен. Michal, na základe tvojich informácií dá sa povedať, že Ludogorec je výrazne silnejší doma ako vonku, alebo je to úvaha taká zavádzajúca? Въпрос към тренера, според неговото виждане, къде е силата на Лудогорец? Дали в мачовете, които играе навън, на чужд терен, или мачовете, които играе на собствен терен в Разград? Nevidím úplne rozdiel medzi ich domácimi a vonkajšími zápasmi. Je to kvalitné silné mužstvo, ktoré tej domácej súťaži potvrdzuje tie body aj doma, aj vonku. Dotiahlo sa na tú špičku tabulky. Po dlhej dobe teraz prvý zápas doma prehrali pred 2 dňami. Inak mali takú pozitívnu sériu víťazstiev aj doma, aj vonku. Každé mužstvo je doma o niečo silnejšie, ale myslím si, že není tam nejaký veľký rozdiel medzi zápasmi vonku a дома. Казва, че не вижда голяма разлика в играта на Лудогорец. Това е професионален отбор, дали е в къщи, дали е в чужбина или на чужд терен. Казва, че серията, която имаше Лудогорец в последните седмици, беше много добра, с изключение на последния матч, който е загубил в къщи, така че смята си, че няма някаква особена разлика в силата на отбора, дали е на собствен терен или на чужд терен. By som sa chcel ešte Martina opýtať. Martin, z toho hráčského pohľadu, ako je pripravený trávnik a akú kulisu očakávate? Въпрос към Мартин. От негова страна как вижда в какво състояние е игрището на стадиона, тревата
И също така знаем, че фен клуба на Търнава е един от най-силните в Словакия. Очаква ли днеска някаква голяма посещаемост за днешния матч? Takže za nás hráčov Trávnik pripravený fantasticky ako vždy. Na to, aké je počasie, tak mám výborné podmienky, ale bude zima, čiže veríme, že prídu ľudia a veríme, že príde veľa ľudí a musíme их zahrať dobrým výkonom. Благодарение на времето, терен е в отлично състояние, просто превъзходен. Съмнява се малко, Мартин, че вънка е по-студено, но надява се, че както винаги Търнава са верни на своя отбор и атмосферата ще бъде просто фантастична. Dobrý deň, Kolečanský. Markíza, otázka na oboch. Ako vnímate ten prvý zápas, ten výsledok? Je to podľa vás naozaj reálny kvalitatívny rozdiel, alebo to bola možno skôr len taká tréma z toho prvého zápasa a už ste sa troška upokojili aj po tom prvom bode? Въпрос към треньора и към Мартин. Все пак знаем, че при първия матч резултата беше 4-0. Дали те го виждат това като някаква разлика в качеството на играта или просто там в началото още имало някакви проблеми или просто отбора не е могъл да се осъзнае на време, така че сега ще чуем отговора. Nemyslím si, že je taký kvalitatívny rozdiel medzi nimi a nami, že ten výsledok absolútne nemusel byť v tom zápase 4-0. Bol taký smolný druhý polčas pre nás, lebo z prvej strely sme dostali gól, potom v poslednej sekunde sme dostali štvrtý gól, takže ten výsledok bol moc zlý na to, aký bol ten priebeh zápasu a zase doma my tiež vieme hrať aj ofenzívnejšie, aj kvalitnejšie, aj potrapiť tých superov viacej a samozrejme rozdiel je aj to, že ten prvý zápas bol úvodný a teraz už sme sa adaptovali trochu aj my na tú Európu a vieme sa prispôsobiť aj tým kvalitnejším súperom. A je to zápas, ktorý by nám mohol sedieť, pretože Ludogorec, pokiaľ chce postúpiť zo skupiny, tak toto je pre nich kľúčový zápas a potrebujú ho vyhrať a sú pod tlakom a výsledkovým tlakom a my môžeme hrať uvoľnené a kvázi v úvodzovkách trošku si tú Európu aj užiť v domácom poslednom rozlúčkovom zápase a verím, že tí chalani budú uvoľnení na tom ihrisku a že vieme spraviť dobrý výsledок с тим Лудогорцем. Според думите на треньора не вярва, че там беше голяма разлика в качеството. Знаем, че първото полувреме се държеше резултата 0-0. За жалост, във второто полувреме се получи бърз гол, а след това естествено вече в последната секунда дойде и четвъртия гол. Според него това беше и малко така състоянието на Спартак, че все пак по дълго време отново играе в Европа. Все пак от тогава Спартак изигра много мачове вкъщи и вънка, вече се приближи към стила, към характера на турнира, така че те си мислят, че днес Лудогорец е в малко по-тежко състояние, защото Лудогорец знаят какво е състоянието от резултата на днешния матч, какво трябва да постигнат, за да се продължи напред. Търнава вече е по-спокойна, така че може да се получи един много добър матч с за сега непредвидимия резултат. Prvý zápas je stále taký špecifický, troška, takže myslím si tiež, že nebol to až taký kvalitatívny rozdiel, ale Ludogorec bol veľmi efektívny. V podstate z tých striel dali všetko góly, takže tento zápas myslím si, že bude úplne iný. Doma sme silní, ale bude to o nás. Musíme podať jeden zodpovedný, disciplinovaný výkon a dokázali sme to aj v Nordjylande, kde sme podali výborný tímový výkon a ukázali sme, že vieme hrať s každým. Takže je to futbal a my chceme ísť do každého zápasu s tým, že chceme vyhrať, takže je to domáci zápas a chceme подать výborný výkon. Мартин също като треньора не вижда, че това е... Не мисли си, че първият матч беше в разликата в качеството на двата отбора. Действително Лудогорец имаше своето предимство, но както казва Мартин, всичко е в наши ръце, всичко е в дисциплината на нашите играчи, на нашия отбор. Както доказахме и в Митерланд, където беше много интересен матч. Така че зависи от дисциплината на футболистите на Спартак, от това как са настроени за днешния матч. Все пак това е футбол и те излизат с цел победа.
Има ли още въпроси? Може и български новинари. Естествено. Спомена треньора, че те ще играят спокойно. Означава ли, че те ще играят за собствена чест и ще решат да помогнат чисто футбол на някои от другите отбори? И какви са спомените на Спартак Търнава от последното гостуване на Полски отборите в Търнава? Takže prvá otázka na vás, pán tréner. Čo myslíte s tým, že budete hrať, že Spartak bude hrať dneska tak uvoľnenejší smysl, že si bude užívať? Máte za cel, že proste ukázať, že Spartak je naozaj futbalový tím silný, alebo chcete pomôcť nejakému inému týmu zo skupiny? Dosť seriózna otázka. A ďalšia otázka je, myslím, aké sú spomienky na Trnave od posledného hostovania bulharského týmu tu v Spartaku, tu v Trnave. Aha. Ja som sám zvedavý, ako táto skupina dopadne, že kto z tejto skupiny postúpi, lebo sú tam 3 mužstvá, ktoré majú reálnu šancu postúpiť. Viem, že každé z tých mužstiev ráta pravdepodobne so 6 bodmi s Trnavou, doma aj vonku s víťazstvom, ale my sme, aspoň vonku sa nám podarilo konečne zobrať body Northlandu, teraz by sme to chceli to isté zopakovať v domácom prostredí a zobrať nejaké body Ludogorcu. Nefandím ani jednému klubu, kto by mal z tejto skupiny postúpiť, nech postúpi ten najlepší. Myslím si, že sa bude rozhodovať v tom poslednom kole a hráme, preto som to povedal, že je uvoľnené, pretože už nemôžeme postúpiť, takže není na nás nejaký výsledkový tlak z tohto pohľadu. Ale samozrejme, vždy, keď idete na ihrisko, chcete samozrejme aj zvíťaziť, alebo aspoň v takomto ťažkom zápase bodovať a aby to bolo aj potvrdené dobrým výkonom, aby sme sa rozlúčili s takou pozitívnou náladou s touto domácou skupinou, že v domácом prostredí je to posledný zápas. 3 отбори са тези, които в групата имат за цел да постъпят, да продължат напред. Това е ясно. Всички те са си правили сметката и са вярвали, че с Търнава винаги ще имат 6 точки. 6 точки вкъщи, 6 точки вънка. На нито един от отборите треньорът не държи пръсти, но показа, че с предният противник изиграха много добър матч. Днеска играят пред собствена публика, вярват си и затова казва, че играят така освободено, не са притеснени, защото вече свършва серията, а Търнава все пак иска да се раздели с своите почитатели и с това участие в Европа с един добър резултат. Пожелавам на всички останали успех в по-нататъчния бой за класиране. Predsa len je to vlastne domáca rozlúčka s Európou, ako si to teda chcete užiť, ako sa tešíte na to a prípadne ako vnímate aj tie chorea fanúšikov a či viete náhodou, že čo sa chystá? Все пак това е последен матч, в който се разделяме с участието си в европейския турнир. Как вижда господин треньор, подготвили се нещо от страна на фан-клуба на Търнава, дали ще има нещо специално? Нech sa páči. Netušíme, aké bude choreo, ale zase musím povedať, že celú skupinu sú naši fanúšikovia výborní, cítime ich aj doma, cítime ich aj vonku a sú veľmi slušní. Myslím, že UEFA nás môže chváliť, pretože tie choreá sú v rámci toho, čo je povolené a nemáme za to pokuty a my si to chceme užiť v podstate fakt tým dobrým výkonom, dobrou atmosférou a verím, že nakoniec aj tým dobrým výsledkom. Няма никаква информация, господин треньора, че се подготвя нещо специално, но както казва, фан-клуба на Търнава действително е един от най-добрите, той е известен, обичан дори от УЕФА, защото всичко е в рамките на позволеното. Песните, плясканията, виковете, няма никакви неприлични, недостойни неща. Така че това е последен матч на Търнава, той вярва, че атмосферата ще бъде фантастична, а това ще помогне и на отбора на момчетата да изиграят един добър матч. Можем ли да кажем, въпрос към треньора, може ли да кажем, че е забравено поражението в Разград с 0-4 и колко по-различен чисто от психологически план трябва да бъде двубоят, който сега ще изиграете в Търнава с Лудогорец? Otázka na vás, pán tréner. Dá sa povedať, že prehra v Razgrade bola už čisto psychologická a že už mentálne sa nadstavení hráči na dnešný zápas, alebo ako vlastne ste to na to zabudli, alebo jak ste to všetko hodnotili, že jak dneska pôjdu hráči na ihrisku?
Nie, tá prehra v Razgrade bola, pretože super bol lepší jednoznačne na ihrisku. Nemuselo to byť takým vysokým rozdielom, ale určite si zaslúžili v tom zápase vyhrať. Verím, že v tomto zápase budeme viac ofenzívnejší, aktívnejší a že im to oveľa viac ťažíme ako v tom domácom zápase. A už to bolo samozrejme dávno. Zabudli sme na tento výsledok, v podstate aj vymenili trénera a chystáme sa v podstate na trošku iné mužstvo. Все пак трябва да кажа, че матча в Разград беше спечелен от Разград съвсем логично и бяха по-добри отбори, играха по-добре. Естествено, Търнава вече това е забравила, оставила е зад себе си и там е нов треньор, така че те вече ментално са подготвени за нов матч на собствен терен и вярвам, че това ще бъде добро представено. Така че... Drugi въпроси, ďalšie otázky? Ešte teda jedna odo mňa. Pre Ludogorec je to vlastne kľúčový zápas. Teda očakávate, že bude viacej tvoriť, aby sa možno spoliehate na tie breaky, alebo plánujete aj vy byť už uvoľnenejší nejaký viacej a tvoriť tú hru? Още един въпрос за Лудогорец. Действително това е матч от голямо значение. Въпрос към треньора. Ще ги оставят ли те да ръководят играта? Или ще се опита Търнава със собствена схема да изиграе матча? Je to pre nich kľúčový zápas, musia hrať na víťazstvo, určite budú hrať ofenzívne, oni majú vysoké držanie lopty, pokiaľ sú ten kvalitnejší tým, čo určite zajtra budú, aspoň papierovo, takže uvidíme, čo nám dovolia. Aj my by sme chceli samozrejme hrať ofenzívne v domácom prostredí, ale vždy je to o dvoch mužstvách, takže uvidíme, jak to bude nakoniec vyzerať na tom ihrisku, ale verím, že to bude aj o našej ofenzíve. Разбира се, че целта на Лудогорец е съвсем различна. Ще видят утре на самото игрище как те ще тръгнат, но целта е Търнава също с своя стил на игра да влезе в матча. Всичко ще се реши утре на терена.